Рахмат тугандар, келиңиздер, мен эми сиздерге мен өзүмү жакшылап тааныштырып кетейин. Мен ушул айылдын аксакалдар соту болуп иштеймин. Мен башында аксакалдарды чогултуп айттым, аксакалдар дедим. Мен азырынча айылдык сот болуп иштеш үчүн жашмын десем, жок, сен болушуң керек деп туруп алды. Неге мен болушум керек десем, сен не болсо дагы 3 жолу камалып келгенсиң. Законду билесин деп мени айылдык сот кылып шайлап коюштугандар. Айылдык сот болуш үчүн биринчиден законду билиш керек экен да. Биздин айылда законду билгендерден эч ким жок экен. Ошон үчүн мен айылдык сот болдум. Эми сот болгондон кийин мындай. Мен айылдагы семейный проблемалар деп коем мындай, кандай десем мындай, эми ошондой бир мындай майда проблемалар чечкенге аракет кылып атам да, колдон келишинчечи. Ошон үчүн ар бир нерсени Mesela söylegen yok mu? Söyle. Söyle. Niye söyledi mesela? Tüyle karıdan uçuk bağa öyle söylep. Mesela uçuncadan beri koşnamaken bolup durçayım makul deyip tilimi dişimi alıp tülüm tüyle. Men bilesi mesela uçuk olsa men kim eken bilmeysin. Ben seni görüp kolunu çaçın tutup başına tutup YouTube'da tutup izleyip yatıp tutup yürüyüp bana çanaşlar bakıyorsun. Güya koyunca koşturup baralım bar. Bugün koşkunlarım ben. Senden rahat. Sen beni bir yerin oru otağı. Nigorit. Oru ayla taşına kaylemin. Anam ne günde güde söyleyelip algansın. Öyle söyleme Ben seni söyleve de atam. Söyleve. Ben seni boptur da koyçu da unçuk bay atam. Söyleve. O söylegen yok mu buna? Ben seni söyleve de atam. Kardeşim sen unçuk baydan boptur. Sizler günahını kırılıp kayrakan duyalma söyle atasın. Söyleve. Söyleve. Söyle. Koy çay, Tyson'ın karnasına okşuyor. Jönçe. Söyle be. Koy. Söyle çay. Jön dur çay. Geçke söyleyiveretken sen dağı. Men uşu uçuktan koşuna meken de atam. Cezede maylı da atam. Kaysı bettik men söyle atasın. Oşoda? Söyle be. Cinneti. Söyle be. Sen söyle beri. Niye oldu aylan aynı? Gelginden başlayıp söyleme deysin mi? Söyleme batım niye? Bunun kasağı var. Jönele gelip aysı olut aylan aynı. Kabinet 3 Ne siz dilegen jönele gelip aytayında 10 günden beri izlep kelem. Kabinetin sen atınız atalbaşa jütünüz istamaydı. Kayakta öylez ya. Cumuştap jürem da kayakta jüretilem. Ne oldu aytır? Jakşı eken ayıldık sot bozoğunuz çeçip koyunuz. Ya. Çeçip koyunuz. Uyat koy Ne uyat? Ne çeşmeyi yürüdün böyle? Gündöptün öyle görünmey çeşip süretkizin mi? Men hiç kim çok yerde çeşpürgöm değil mi? Var özün alıp barmalı çeçe var oynaka. Sizdim neyin çeçkiniz geldi? Sen niyen çeştirgin gel o da özü? Men sizde al gelindi çeştigen yok mun? Oşol öközün problemi az çeşti atam. O şenti aytpaysın mı? Daha bir iki olaysa çeçüreğini unutmayın mı? Ne oldu? Bul gelindi ne şeygi? Kudaydım kut tügünü gelip alıp men taltereklerimi kemirip kaltırmadı. Akırına aylacak siz çeş verip koyav deyip geldim. Söyle palasına kalmayın da. Bunu şakıl et. Oşoğa geldim. Bunu şakıl et. Geldim oşoğa. Ukpaysın mı? Uğatmayın mı? Söyleyiver uğatam mı? Ne oldu ayt? Oy aksakal aldak gelinin eşeği. Bunun eşeği. Kudaydın kutluğunu gelip alıp men taltereklerimi kemire verip cey verip kaltır bağından uşundan bir ilacısını kılıp çeçi koyasın bu deyip geldim. Oşağa geldim. Bıçakla kırmadın. Oşağa geldim. Uşunu çeçip koy. Kaysını? Ben aytıp büttüm. Men uqqan жоқмын. Men sana problemimi aytıp çeştirel be qiynal otam, sen tigilgi çeçel be qiynal otasın.
Men prosto budan emeni sulatam. O! Oşanı sulatam. Ha? Mine jalan oholar sırap kalgansın bu. Anam ne? Anasını. Ya cança jaman köp söyledi kezinde. Ne oldu? Ayt. Oy bul geldin eşeği aksakal. Tak. Menin tal tereklerimi kemirip kaltırmadı. Tak. Uşunu çeçip berezin. Tak. Tal tereklerimi öndürüp berezin. Tak. Anan sotta berezin. Eşek değil mi? Bilmem eşek sotta yüzün bu gelindi sotta yüzün. Biraz sıygaçtırıp sotta yüzün da. Çok oturç ya. Bunday kılayla gelgenden başlap sen söyledin da. Emin bunu da koyayın. Anan kimin günel olsan oşanın sottayım da. Sen oturup bunu kanç sottap koymayın ayını. Tak sen geç işte vererek. Niye sende var mı? Ya. Бар. Anan? Ne oldu lan anan? Aytpaysın benim. Мындай. Qanday? Şaşpa aytıverdi. Менде бар. Qanday ya? Hey! Men koltuk Jönele bunday söyleşken jönele söyleşseňer bolboy bu. Tümele karmalaşıp böyle. Karasan tümele jılbаңda barıp karmalap kalgan. Жөнчө адам нидомда кылбачы жөнчө не трогайте пожалуйста. Sen кармабачы. Sen кармай бер. Менин бир эшегим бар. Так. Сиздей. Yo. Oça mende kan töşek bolsun aylan ayne. Мындай эркек да. Erkektegin anan. Анан тиги жайнакандагы эшеги бар. Аны кургачы. Анан каттайбы? Жок, кандай каттайбы? Кимге ким каттады? Мунун ургача эшегине менин эркек эшегим барып атпайбы? Sen erkek eşeğin buga barıp atabı. Hey! Bu erkek eşeği mağam niye gelmek öyle? Men ne eşeğime gelet? Mine mağa jalan aylın erkek eşekler gelet de uktun böyle. Oy, eşeğine degenim. Anan. Ошо анан талдарын арчып койгон экен, ошо өлүп талып атат. А мен деле айтсам болот, чыдай аласыңбы? Ne mi aytasın? Бетиңе айтып салам мен деле. Aytır. Муну өлүп албайсыңбы? Ölbeyim aytır. А? Сен деле күйөөң Кудайдын куттуу күнү келип үйгө түнөп кетип атат. Мен бирдеке дедимби? Men eşeğim senikini örtünü atabı. Bunun eşeği senikini örtünü öttür. Orun almaşkan meni sınmaz görmeydi. Mınday kıla, tup tur kılayım. Mınday kıla, çeçeyli da şunu çı. Mınday kılaylı, sen urgaç eşeğini, bunun erkek eşeğine berip koy, oşunlu problema çeçilet, tereklerin gemir beğilir. Men güyöm ne olutunan? Senin güvönü men gayrı üyüne alıp barıp berem. Sen üyün var tünü atkanım oyuna koy perezin be. Koy peret. Koy perezin Koy ha? peret. Bas hazır barazın da. Sen bara ver anam bul barat. Kandeyle ben özüm jas barat diyorum. Kılgılık tek oy kızım. Ben anam barıp oyuna özüm jas kancık koyayım. Koş beri aldım salper. Sen anam bara ver bul anam barat da. Bu da az kişine ooo işler var da. Barbayım özüm jas. Koş ber. Yen bara vermeysin benim. Barbayım aldıma salper. Arkana da salıp berbeyim. Bar degende barmayısın benim. Kanday tülük bolgan gelin bulaydı. Hey. Var. Sen şu ayıldık sot boldur. Sen şunu kızan başka balların yine kılıp kıyratma gel ya. Бар. Hazır uyuga baram. Eğer de güyöm oyuna koyup bir arabasına rekoğun betini tutup itini çıkaram. Erkekten eşek ürkpeyt deyt. Erkek kalaganda jürde jaraşat. Kulayın göz üspeyce bu kaşığın üspeyt degen. Aldağın özün bir meleket bolgan. Soğuştan kalıp kalkan filmat kokşaydı öyle ne? Bede. Мен кете берейин, а? Kanday yemede özü men niye göstereyim böyle. Yemek kılıva. Bede. Öt de koyacağım. Tamaşa. O da. Sekince hazır mınday kılayın da men düşündüm da bunучу. Hazır sende günö жок экен. Men bolgon problemani чечип коем өзүмчө. Sen бул жерге башка келбейли кой. Sen андан көрө эме кыл. Жанагы чоң тамаңа эмес, кичинекей тамаңа барып турган болтуру. Анан мен бул жактан чыккандан кийин звонок этем. Анан кийин экөөбүз жаның ана бара бер. Давай. Я ананып кетейин. Canım.
koy aylanayın. Beraka jıl deme loh. Koyçu sen koy koyçu. Böyle unçupa kaçıp durgan karasana. Ötten meyaka. Koy. Ne oldu aylanay? Ötpeysin meyaka öt. Jon koyçu türörsünçe aylanayın. Oy geçirip koyunuz. Hı. Uş sizde akırkıdaki birincide gelgen muşu olsun aksaka. Uşu güven bilen bir problem olup kalsın çeşip koyun. Aytör ne problemi? Ne loh? He. 10 yıldan beri men güven bol işteydi. Kudayır hadi sen özünçele firmasın ha? Yemi kaçan pensiyaga çıkat? Жақсы işte elbette baylanıştı işten aydalat. İyi. Yaşavayım, acıraşam. Ben yaşayayım. Ben sekinden yaşayırım. Yaşayayım. Bu atas bunu şimdi seken yaşayıverin. Men tez yaşağım geldi tat. Yanan. Bulmağa jakpayt. Bana cagasın. Niye sıcak bayt? Niye Nege jakmağalı, bir elin erkeğin diyor, basmaza, turbasa, jatpasa jakpayt da. Ölüp barasa bir elin erkeğin diyor, içpese, çekpese, katında degen, ança mınça teppese, levi jak degen, tüşüne girpese, şuna lohtu mine var, yaşavayım. Kudayır hadi. İyi anan. Hem erkekte bolgan jakşı da aksakalı. Mağa degen, sroçuna şaşırış, acıraşı gerek bunu men. Niye? Camman acıraşkım geldi tate. Gözün jaman kızıkta geldi kesine. Niye alçalık oldu ya? Bugün sıraçına acıraşı gerek. Sroçuna acıraşı gerek. Niye deseniz aksaka. Acıraştırıp koyuverin mağa degen. Siz karap ta. Toxtasan mınдай da men düşünbey tam da munu menen ajırашasın turabı. Ajırашkandan kийин бирөө менен жашашың керекпи? Жалгыз өлүп калбаймы? Şimşik gidese bilet gezsin mi? Anan hem kандай erkek menen жашайсың айланайын. Siz al jagına kamtam olбойлы коюң. Жоқ, Tap koyun. Ja, tapsаң tapsın hem sağa kандай erkekler jagat deyim de. Oy mağa mындай erkekler jat. Açık aytıp koy. Mындай erkek degen içse ança mınça. Çekse, katındı tepse, ança mınça levi jakka bargan erkekler jagat. Mындай лохтор менен азыр эч бир аял зат жашай албайт. Жашабайм, ажырашам. 10 жылдан бери жашап кыйраттың, эми жашамак белең. Жашабайм мен, ажырашам. Мага ушундай ичкен, чепкен, тепкен, леви жакка барган, мас бололу ат жаап, жыгылып, балдар менен муздашып, көзү көгөргөн эркек жагат. Nasıl yapalım? Boke geliyor mikrofonu. Hey! Hey! Ötüp ketmedin mi? Ben seni ötüp bas degen jokmун. Artıma jet bas otam. Kayka şaşım. Öt atma. Sen avgondap ketsin lan. Aman bürkütmün. Aman bürkütmün. Uçamın çımın izdep. Selamünaleyküm. Bürküt, sen o kargalarda ürkütürdün mü? Жүрегі жоқ бір қарғалар екен да. Bulur birinciden bürkütmün degenir emez. Anam ne дегендер? Amen çavaleke degenir. Sen özün ne bürkütke tenge otasın mı? Çavaлекеңді эле ичип алса бүркүт болот да. Senin ayarın bürküt. Эмне бүркүткө окшоп атамбы? Obbo, neyine okşu da senin? Мен айылда керек болса орел деп коет, орел деп коет. Любойну айрыйм, орел деп коет мындай. Өзүң Көрдүң бүркүткө окшоп турамбы? Бүркүткө мындай. Гербтеги бүркүткө окшойм да, гербтеги. Poçka sorup koyan bürkütke okşu etkensin ne? Gelçem, sen de mi ne problema deyim de aylanayın emi? Jön ele aldığı bakalaşkına samogunu doldur alıp iş yürürbeysin mi? Менде эч кандай проблема жок. He? Проблеманын бүт баарын мынау баштап атат. Kim? Айта берейин. Айтпайсың мен тастасам. Koy, vuruşma kıl, hey. Turnarak, Көзүңө коюп көзүңө тостогон көзүң. Ya, turnarak deyin. Ya, uyatamaz mı bu sottu vuruşkan, aylanayın. Uyat bolu, betinger varıp içine, uyasanar bolu içine. Oğlum, geçirip koy. Obrazga girip kettin, geçirip koy. Geçirip koy. Айт тастас. Ayt, ne oldu? Ушундай болду. Yok, kanday oldu? Кудайдын кут түгүнү чети.
Tınçlık bir böyle bürkütmün deyip, bir günü karasana ala çaval eke olat. Bir günü karasana da jıl kuşkaş bolup kalat. Ajırашayın da otkom, bizge kelgen mu şu? Ajırашayın da otkom? O, Ya kırgızım uşul. Ajırашkandı жаман оңой көрөсүңөр де. tınçlık berip mi? Неге тынчтык бербейт? İçet, uğrat. He? Ушул Levi jaka orat. Леви жака барат? O, Уши кебетесиң мен Леви жака барып атабы? bilmem. Gerek olsa Liba'ya tek para. Birlerden beter. Ne анан? Ajırашayınç. Ажырашайынчы? Кулап Эми куруп болуп турчу. турам. Сени ажырашттырам. Анан кийин кандай эркекке жашайсың сен? Мында içpegen, çekpegen mında bir. Mumun, Оме? Дагы? coş. Hı. Levi jaka barbagan. Оме, детим эле муну аппетитин карасаң. Леви жак барбаган, ичпеген, чекпеген. Мен сага каяктан табам эркекти? Ичпеген, чекпеген, леви жак барбаган эркекти табатым ишмин. Буга. Ajırashtırın. Ичпеген, чек. Сага ичкен чеккен керек болуп атат. Муну чечсе болот. Азыр, шүдүрүм. Берага кел. Берага кел дейм. Бас, айтчалдыгын, Мунун пульти сенде турбайбы? Жөн эле баскылай бердим мен. Бергеле. Бас жайланайын. Келчи. Келчи, жалтанбай, келчи. Так, мына, бүгүндөн баштап сен мына менен жашайсың, уктуңбу? Жактыбы? Урбайбы? Бул өзү урулуп келген. Уктуңбу? Мына сага ошондой эркек, кыскасы сен ойлогон эркек. Баргыла жашай бергиле, бар. Жашай бергиле, бар. Бар, алдыгы менен жашайсың, бар, Бас. Барсаң айланайын, бар. Басым. Бар чей, мен өшө турган сой, бар чей. Bas çey. Эме, ким элең? Герттеги бүркүт, Бері қабас, Уктап калдыңбы сен, айланайын, Бергел. Так. Қана мен алдым. Қана мен алдым. Сен аялың кетті. Қаға кетеді. Кетеді ушинтип иш жүрөр сеңе. Бүгүндөн баштап сен мына менен жашайсың. Ким менен жашайбын? Мына менен жашайсың. Ушу менен бе? Не, болбойбу? Не, нормально. Не? Мунун мага чыдайбы? Сен буга чыдайсыңбы? Жок, мен мындай мас болуп кеп, уруп тапканда апамкына кеттим дей бербейби? Апамкына кеттим деп же апамкына кеттим деп өзүң кетип каласыңбы? Точно жашай бергиле, бактылуу болгулу, өмүрлүү болгулу. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн, не дейт? Алдыңарды бала, бияңарды көйүп кеткиле да, бактылуу жашай. Түстүр. Сразу эле колго турбай койчу. Болуптур. Аралашпай тур. Эркектердин ишине. Аял деген кичине түзүрөөк туруш керек. Түстүр дейм, эмне мындай кышаясың? Элимден сөтпөй калган ширең дей болгон. Не? Мына, түстүрайынбы? Ким дейсиң? Капчон болбой жылчынар. Бу мен Тимеле укмуш болуп, тимеле ким экенин билбей, сен менин ким экенин билесиң? кимсиң сен? Билесиң? Кимсиң? Бир уктатып коймос. Бул мен Ариол экенин билбейди окшойт азыр. Өзүм айтпай кой. Ариол экенин билбейди. Билет. Жавазыңа. Сен Ариол Сен тиіп қалсаң. Жавазыңа. Сен тиіп қалсаң. Сен аял кишисиң ғой. Айланай. Бол, билет. Вес айын бойча түздү. Бол. Кармай бер. Ушундай керек биле? Ушундай керек биле? Ушундай керек болчу. Жактыбы? Раза жакты. Жашай бергиле, жаккан болсо. Бар айланайын.
Ne oldu? Sana karta oyunu kim koydu? Ha? Hem ne kamırdı cürüye жүрөсүң? Ben biraz yez alayım mı? Esalayım bu. Tilci bittim kaçan alayım. Kamır biraz yez alayım. Men geçkiye kaysı tamak içem men sana geçen eskertmedim mi başlayayım ben. Tinçirak jaşagıla çaylanayın. Başlayıp beri. Aldıma düş. Bar çaylanayın barçı. Aldıma düş. Az uydu. Yeşil alıp bir köçen düşsün bırak. Aldıma düş ortam. Düş. Sen kanday ukbağın ne? Hey, niye jakpayta ajıraştırıp koyayım mı? Ne gaziraşam Caşar? Hey, jagı atağı. Ya bana uşunday gerek var. Rasta jağı da. Kim Yaşay vergilendi. Beş tapan kudular tamашатауы Гүлжайна Атаханова. Қанибек Разықов. Сойызбек Сайтқазиев. Болсынбек Истакеев, Майрамбек Ильяс Иманалиев, Гүлжайна Атаханова. Беш тапан Құдылдар тобы Гүлжайна Атағанова болды. Шаңдыра қалчан башлап. Рахмат. Ал эми дал ушундай эле кол чабуулардын коштоосунда шаңдыраак бир дүркүрөдө кол чапкабыз. Сиздердин шаңдуу жана шатыраган кол чабуулардын коштоосунда сахнада ыр чыгып